Subdivisional Officer Civil Subdivision penusla ulah pelaj ban yai kali sia penusla hadin belakang yai kali la prasngi kenti hadu mentar sngi. Ha kajing penbenau la bu pali ban kang yai kali nado sipau steng man step hadu lai beje janmet bat kendai beje menmet hadu sawaje men step. Nadu mentar apu pratrik eyong aja penriu hanrei hakapor ba pelaj ban yai dai ban yai dak ba pikir ba kamtam hari ni sngi bah puslam. Na kabentagi kali kit nong pang ki baya ya kapol bakang kin pentip shua sagi pulit ka penusla bakin yo ban le ek bodon kam la ban kedau bau SDU sibil penusla la kang ban yai kali narum lai lengkot syadu maule lengkedam ka bahap haka apsaw hadu lai penyau kilometer na ka jingsyong seir hadin berasya ban ka beliru pick up ha maule hadu ba angut ki brega klat haka apru tarik matau penai yayong. Hadin kani ke company ka adam khoi ban mic no shua ya ulum bat kimau babu jingma ya kalet kawan hak te jaka ka ba penlong ban khang ya kali shua sebab hak ini ki pras ngi kenti.